side to side. Show the world where I am from. Show the world. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉर्मुला सिटी काउंसिल इंटर स्कूल वॉलीबॉल टूर्नामेंट देहासावी हुगे अंग डिवीजन के फाइनल मैच मरहबा मिमेच गा बद्दा कुरानी हाफिज अहमद स्कूल अदी मोहम्मद जमाउद्दीन स्कूल कुरियत देंगोती गांव में सलाम हुरिया बेफ्लोविस गांव में सलाम का बैरम गतुन थेदु अडा गतुन गदन हाफिज अहमद स्कूल अदी मोहम्मद जमाउद्दीन स्कूल बद्दा कुरामेट शरफरे कोद्दबुंगदी मिमेच गे शरफरे मेहमान फॉर्मुला सिटी के डेप्यूटी मेयर मोहम्मद फिकुरी अरी हुदन Gasrukum malafeveri timi Damuhin hamajehe javumi Unu avide fuambulami Oh, vatane milo शुक्रिया Emmenang hingufakan de
Hafiz Ahmad School Adi Muhammad Jamaluddin School Badakura match ke first referee Abdullah Amin. Second referee Hussein Shafi Ibrahim. वतन मीलो हावळे वालिक कोळो दुए हदा देखिलिया घोडकिलियं हिफुरा चालो फे फुअमुरा Hafiz Ahmad School team Vratam Kulangara Hakuluntiring. Jersey number 10 Ashat Reem Ali. Jersey number 17 Ashat Sahi Shahid. Jersey number 10 Ashat Mishka Muhammad. Jersey number 11 Fatmat Iba Ahmad. Jersey number 16 Havva Neem Ibrahim. Jersey number 20 Fatmat Leash. Mi team ka coach Ahmad Muaz. Muhammad Jamaluddin School team Furtama Kulangara Hakuluntiring. Jersey number 1 Fatmat Hanin Hussain. Jersey number 3 Ashat Shaina Muhammad. Jersey number 9 Ashat Risha Shahid Ismail. Jersey number 10 Mariam Uyun Hanif. Jersey number 12 Adla Hassan Muhammad. Jersey number 7 Ula Ali Shukri. Mi team ka coach Ahmad Samir.
Enggak. Boleh bisa saya oke. Bisa ya. Sana serang langsung. Enggak. Aku bilang biasa tadi.
Formula City Council Inter-School Volleyball Tournament देहा सावी हो गए अंग हैंड डिवीजन के फाइनल का एमजे मोहम्मद जमाउद्दीन स्कूल अधी हाफिज हमद स्कूल बद्दा कुरी मैच देसे टुम मैच कामयाब को मुबारक गए मिड डिवीजन के चैंपियन कन होदा फवड़ी मोहम्मद जमाउद्दीन स्कूल
fehi kamunge evanaye nee ufala aramu nibe ufaveri kamunge evanaye arami hum ufa kurwa duraga tum dafatulwa zara saruri ki bekeva ni duniye ke evanaye nee nala nala fuamulake nee fehi kamunge evanaye nee ufala aramu nibe ufaveri kamunge evanaye arami hum ufa kurwa duraga tum dafatulwa nee nala nala fuamulake nee fehi kamunge evanaye Nankiya chalu vina munkiya fuvam udassidi mi jazira fehira taku tere nu kandu medu oe nala nala rashe addu iru uturum uagu iru tekuna ulu menneti atalaka rasike wakivepa engatale rashaka nankiya chalu vina munkiya fuvam udassidi kanduwadi nala bagicha palamunda faturuveri bodumiyara murakata fusenuve balalam faturuveri annahitun daturuveri balahitun faturuveri annahitun daturuveri balahitun higgame nala ritiha engatale rashaka nankiya chalu vina munkiya fuvam udassidi mi jazira fehira taku tere nu kandu medu oe nala nala rashe addu iru uturum uagu iru tekuna ulu menneti atalaka rasike wakivepa engatale rashaka nankiya chalu vina munkiya fuvam udassidi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dekunu ataltaka huluwalagen Formula City in Kuriyak Gendia Formula City Council Inter-School Volleyball Tournament dehasawi huge Anghen Division ge nimum rasmiyata marhaba. Mi ubaratu ge Anghen Division ge final match ge emme molu kuluntariya trophy ya handaliung hawa koddabungadi mi rasmiyatu ge sharafari mehman Formula City ge deputy mayor Muhammad Fikri ari weden. Anghen Division के final match के में मोड़ कोलंतरे कंग होय फावनी मोहम्मद जमाउद्दीन स्कूल के जर्सी नंबर 12 अजला हसन मोहम्मद
Chalu fei fuamulame Oh watanenigo Oh शुक्रिया डिप्टी मेयर Korea Dengoti Formula City Council Inter-School Volleyball Tournament Deha Sawi Huge Ang Division Ge Vanatang Hasil Kofawa Farada Ka Trophy Hanaliu Adi Medal Hawa Kuru Formula City Council Inter-School Volleyball Tournament Deha Sawi Huge Ang Division Ge Maaf Kurava Formula City Council Inter-School Volleyball Tournament Deha Sawi Huge Jajunna Irafrina Hanaliu Hawa Kodabungadi Formula City Council Ge Council Executive Muhammad Arif Arihoden Formula City Council Inter-School Volleyball Tournament Deha Sawi Huge Refereeing Hassan Wasif Ibrahim Diana Mufid Hussein Shafi Ibrahim Muslima Ibrahim Maryam Mausuma Musa Abdullah Amin Chalu fei fuamulame Oh watanenigo Oh azam Oh azam Oh azam Oh azam Ala eleng kaili bemi Dambo aleng damwali bemi Meubara Tuge Jajung Amnat Shukuri Fatmat Amira शुक्रिया Formula City Council Inter-School Volleyball Tournament Deha Savi Huge Ang Division Ge Fair Play Team Adi MMOL Coach Formula City Council Unde Trophy Handaliung Hawa Kodabungadi Formula City Ge Ang Henuge Taragi Masekura Committee Ge Naib Raisa Fatmat Nafia Arihodeng Dambo aleng damwali bemi Chalu fei fuamulame
Formula City Council Inter-School Volleyball Tournament Deha Sawi Huge Anghen Division के fair play team Nyavian Yator Talim Markaz. Formula City Council Inter-School Volleyball Tournament Deha Sawi Huge Anghen Division के एम मूल कोच मोहम्मद जमाउद्दीन स्कूल के कोच अहमद समीर. शुक्रिया. Formula City Council Inter-School Volleyball Tournament Deha Sawi Huge Anghen Division के एम मोलो हाकुलुन तेरिना Formula City Council इंदे ट्रॉफिया हदान लियुं हवा को दबुंगदी Formula City Council के Council Executive Ali Masih Warihodeng. Formula City Council Inter-School Volleyball Tournament Deha Sawi Huge एम मोलो हाकुलुन तेरिंग मोहम्मद जमाउद्दीन स्कूल के जर्सी नंबर 1 फातमत हनीन हुसैन. हाफिज अहमद स्कूल के जर्सी नंबर 17 आशित साही शाहिद. मोहम्मद जमाउद्दीन स्कूल का जर्सी नंबर 10 मरियम उयून हनीफ. न्याविया नेताल तालीम मरकज का जर्सी नंबर 16 मरियम इज़हा फियाज. मोहम्मद जमाउद्दीन स्कूल का जर्सी नंबर 12 अजला हसन मोहम्मद. हाफिज अहमद स्कूल का जर्सी नंबर 20 फातमत लीश. शुक्रिया.
jehe javumi ulu avide fuamulami oh watane milo ala elen kaili bemi dambo alen damwanni bemi chalu fei fuamulami oh watane milo oh azam oh azam oh azam oh azam emmenam hingu fakande komme wagude emmenu kandu farum miarude donveli tundi matin dunide lamasil fuamulami oh watane milo Hawele valiku kolu tue hada dekiliya goda kiliyen hifura chalu fe fuamulami oh watane milo oh azam oh azam oh azam oh azam emmenam hingu fakande komme wagude oh azam fuamula oh azam fuamula oh azam ebbehikyami oh azam emmenam hingu fakande la elen kaili bemi dambo alen damwanni bemi chalu fei fuamulami oh watane milo oh azam oh azam oh azam oh azam emmenam hingu fakande
Kandu farum miarude Doveli tundi matin dunide Assalamualaikum. Mosan tan nudinum gasavung anghenunga division nimuga rasmiyat miwani kuda irkolaka medukandale vifa. Shukriya. La ala eleng kaili bemi Dambo aleng damwali bemi Chalu fei fuamulami Oh watane milo Oh azam Oh azam Oh azam Oh azam Emmenam hingu fakande Komme vagude Emmenu kandu farum miarude Doveli tundi matin dunide Lamasil fuamulami Oh watane milo Hawele valiku kolu due hada Dekiliya kodakiliyen hifura Chalu fei fuamulami Oh watane milo Oh azam Oh azam Oh azam Oh azam Emmenam hingu fakande Komme vagude Oh azam fuamula Oh azam Oh watane milo Formula City Council Inter-School Volleyball Tournament Dehasawi huge Anghen Division ge runner-up team Formula City Council unde trophy ya handan liung adi medal hawa koddavun adi Formula City Anghen uge taraggiya mase kura committee ge Raisa Mariam Diana ari hoden watane milo Oh azam Oh azam Oh azam Menang hingu fakande Komme Formula City Council Inter-School Volleyball Tournament Dehasawi huge Anghen Division ge runner-up team Hafiz Ahmad School
farum yarude Donveli tundi matin dunide Lamasil fuam mulami Oh watane milo Havele valiku kolu tue hada Dekiliya kodakiliyen hifura Chalu fe fuamurame Oh watane milo Oh azam fa Oh azam fa Oh azam Oh azam Emmenam hing fakande Komme vakute शुक्रिया नायब रईसा। माफ करवा रईसा। Formula City Council Inter-School Volleyball Tournament දෙහා සවි හුගේ අංහෙ ඩිවිෂන් ගේ චැම්පියන් ටීම Formula City Council උන්දේ ट्रॉफी या हदान लियुं अदि मेडल हवा कोद्दवुं अदि मिरस्मियातु गे शरफ मेहमान Formula City गे डेप्यूटी मेयर मुहम्मद फिकुरी अरिहुदन Formula City Council Inter-School Volleyball Tournament දෙහා සවි හුගේ අංහෙ ඩිවිෂන් ගේ चैंपियन मुहम्मद जमालुद्दीन स्कूल शुक्रिया डेप्यूटी मेयर वडागन दवीती
Miha hisabung Formula City Council Inter-School Volleyball Tournament their service nimuni wadagan the viti tiame befluna syukur dannawang tiame befluna warabajuri amarya kangadeng. Wassalamu alaikum.